Ka company Bajaj ka baju penmi yaki thok arbat lai shaka haka tarik no pra ka wei nakishnat ka company ka badan haka shnong maudiang nong po Riphoi district ka balatip kum ka KK Auto Servicing Center kala yo ban pelaj pai ba no ya ka wei ka thok Pulsar N160 haka ba haka singi pelaj pai ba ya ka thok Pulsar N160 la saki da ka jingdon lang dau ba Michael Karhunai ubadeiru utrai ka KK Auto Servicing Center haka jingya saki lang dau rang ba shnong ka maudiang uba Rexon Warjri branch manager ka State Bank of India nong po branch Bidas ka samla manphan nong si uba si Karhunai ka Amrita ka samla considerable Shangdiar ki staff ka KK Auto Servicing Center lambat ki customers ke mentalesni ka layo bar launch kene ka model pertama yang ka Bajaj company ka bade ka kerten ka Bajaj Pulsar N160 kene ka bike ka bang launch mentalesni amni ako showroom ako nungko KK Auto Servicing Center akwa nala ngin din on mentalesni but kinda bespa on matai sipa mane ka model ka engine juga ada ka single cylinder 4-stroke engine ka displacement kade 164.82 cc kade ka transmission 5 speed transmission but jingkya juga kalau tang siswa sama usau kilo but ka full tank full kade khat saulita bahani ni kade ka model galadan ya USB connectivity but kemali juga kalau 100 km per liter but kedua juga kami kalau silap sapu kendai saja sanspa rapusan on road ulah tentu ulang dan tu buat buy insurance buy registration nangka wheelbase kalau sispa siaga lah spa problem ini ke model ke bah ni wheel tiba di pai ba no song thong kan ni boy kelam kita nak bang milam kanan su angni nak Bajaj Finance Limited ba insim ke down payment ke batang life sanhajar ba ki pai ba kila wan kedu la company jingti ba company ala ni ka model risiko